Video mana tadi? Tama na. So, itong dat laso Bible Baptist Church okay. Aming ganuwang ka itong Christmas pagod ko rin. Christmas ke talon api ke lapon to. Christmas talon te Yesus jन्म laso army sa sila so jन्म ke itong aming ganuwang ka patiba hal itong dat ke establish aming gantan ang ka masing padiwang lang lapan itong 2025 pas Agos ke itong 50 years ko plus itong so golden jubilee itong celebrate ko plus laso celebrate dia kan itong dak mahirapan tangkan ng kaleba manin ng kirap di pula puson bang itong awe itong ladak itong barangdong itong dak do anang mulit dak laso Bible Baptist Church sa member itu anang bong si kecilung pensi la pensi itong laso ban ke patigi laso golden jubilee alam ke lapang Ladak bang kon lo member to tel dui ke nang litu ma pene charge along itong member ke kanang ibang 43 families 43 family ke kang ang to dadak di pen ma mate bahira pen da dun da dola puro ka branch ke hala dui ka do kalang di chorolo ndak ini tu penting agenda itu mampu ke Bible office akhang ke hala ke ni nang nong ke lo apo kada sila sa church ke 1975 tapi hadapan dah setelah ulang lo maka bukan kau ikan itu lo 1996 sudah orang ni di Kristen kemudian ke ikan 49 years 50 years menuju 50 years Agos Lapan ini ke kalau ke pastor ke 1997 1997 dengan